Kamukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntu of course da ke vulavula boy sevenza mno hi nga ta hi linka vele vele na ku kwanja uke and then vele vele a hi tlhela ka swa ntolovele ya se ile ku hisen beef man ya Dr. Sithole na Benny Mayengani the president. As already updated leswi nkwini swi voni vhele ku le Diamond vhele vhele a ku nghene xikhova if a wu nga se vona a hi sele ndhawu ngopfu a ni tiku ku ndleka hini manjeni subscribe. So of course boy sevenza ka sunhla of course ra 16 September hi endle live man a ri karhi a celebrate ta xikhova the same way yi nga celebrate loko a biwa a hi twini ku timhaka i tingani la mi byelini na mi nga yi deleni u biwi boy talent we xikhova xi njhani ka wena munhu xikhova a se vo chumu na ntuyi na ya wena na ndeni loko nghena hi gede ku va ku ri na vanhwanyana va matlitli a wu va voni a wu se vo chumu la ku ba swinganga leswi nga talela ka TikTok u swi vona ku ri a swi na power u ta za ya huma Zimbabwe wena na ku byelile na ku u wena boss u king wena ya na ku byelile le bot ngai delele swi la loko nghena ka TikTok wa ti tshembeni ni n'wi byelile mi papa lowu wa hisa ka xinoko he bamba mi nga delele va ndhawu n'we xi njha xikhova u ta swi vona wena u vona leswi nga ta endleka xi njha xikhova wa rila n'winyi wa mali proper u ku proper wa rila proper u ku proper a yi se ku xikhova lexi a xi serila ka ha ri pundu xi ta xa rila le ndzeni ka yindlu ya wena namuntlha proper xi ku proper namuntlha swi ku proper xikhova lexi he boti loko we nga ri konte ka yindlu xi va kha xi cema sweswi no lava ku tirha inani leswi wena tiku tinganga leta to cina xibelani tikwihi tinganga leta to cina xibelani hina hi ku byeli ku tinganga ta we ti na power tikwihi tinganga ta we to cina xibelani tikwihi proper xi ta ku karata ngo xigono wena e boy u nga deleli va ndhawu wena a wu se vo chumu wena a wu se vo chumu ku na mbita ngati na ntivo nga ta yi vona wena mbita ngati yi ta vona we matihlweni ntsena a wu se vo chumu wena hina hi ku byeli ka ku tinganga leto ti interview la ka TikTok ti na power a ti na power tinganga ta wena xikhova xexa xi se cema ka ha ri punto la ku xi cema January to December maka ko phela like lo ke extra video clip it's more like ngonya like boy sevenza yi le ku claiming ku xikhova lexi xi associated na yona in a way sort of ma yona maka le koko hayi vhele mhaka ku yi va yi ri trick because mina minkarhi loko boy sevenza vhele loko a biwa kokwani ku dewu leswi a yi celebratisa swona a wu ta zihleketela kumbexana yi tiva swin'wana sina boy sevenza leswi a celebratisa swona yi nga zihleketela ku maybe u tiva swin'wana leswi xikhova lexiya but ni ri neze masati most likely a nga tivi nchumu mani ko tibifi ta vona hi ku twisisa ka mina ko tibifi ta vona loko Google se yi fikini la hi update Diamond wa ku lama a tini mara a ku ri before ku ndliwa swa shade na pay viewer and stuff like that mara mhaka leyi so hey mi nga commenta below ku mi rini hi yona ha continue wa yi se hela ha continue stage xa xi ri kona okay ha ri on se cema kwala ka ha ri pundu xikhova xexo xi fanele xi cema January to December xikhova xexo hi ku byelile wena mutla siku ro tsaka ni ga khadi ma khadi ni swapa ice cream la wena u se cema ka ha ri pundu wena xikhova a xi se cema ka ha ri pundu xi fanele xikhova lexi hi boti xi teka n'wana loyi u nga n'wi tshemba wena ya kumbe mi va bya muti kwawo
un'wana na un'wana a tlineka un'wana a chuluka hi leswi wena swi endlaka wena u delele swivongo swin'wana swikulu ngopfu wena a wu se vo chumu ka ha ri pundu namuntlha siku ra mi ro tsaka a wu se vo chumu ka ha ri pundu xikhova xi ta ku ba ku penga we xikhova a wu se vo chumu wena sweswi vanhu va ta wu lava yini we sweswi ku laveka nyoka yi humelela laha akweni wa wena luwa u ngo na miako wena u delele va ka Sithole mfo wena u vulavula yo mi yi tweni rimaka liya hayi hinkwenu hi tweni rimaka liya ku nene dyondzini la ku yi repeat ni swin'wana se ko vulowa hi boy sevenza swi lo yini mara na se a hi kanete tibifi mara se ka aspect leyin'wana i tikise ngopfu swo vabya swa twalanyana mara leyin'wana ni nga hi vula aspect yo sungula ya chavisa ni nge yi repeat mina hi ntwa yi ri yo maybe yo rheta mavulavulelo that aspect a nga hi vula yo sungula yo se a za nghenisa na vana laha swo swi nga ri kahle ma swo swi nga ri kahle tibifi ta ka gazana ta dzika nkarhi wun'wana koko unfortunately na vona vo sungula va n'wi hlasela vhele after loko a biwunso mhaka ku ya tika kahle kahle loko ku ri ho fike hi yima xikarhi i ku va hi yingisela bifi hi zama ku va kwala na kwala hi khe hi ku hayi swi nga vi ngopfu ku biha ngopfu hi vanhu va ka Sithole wena u vulavula ku biha ngopfu hi vanhu va ka Sithole wena wa swi tiva munhu wo hungukiwa wena munhu wa njhani u delela papa mivhe sweswo swi endlaka se wena mfo u nga ti byeli ku yi helile bifi ya mahlweni u nga ti byeli ku bifi yi helile bifi ya mahlweni u delele vanhu va ka Sithole wena u dele vanhu va ka Sithole wena mfo se xikhova se a swi cema ka ha ri pundu xikhova swena u ta byela deni mali a yimisa titlapani laya gedeni wena a swi twa mo swi chawuki loko ze straight namuntlha a wu se twa xikhova xi cema ka ha ri pundu u ta za u ya le ka mukhalabye wena le u ta za u ya le ka mukhalabye le ka hina ka jasi ka xikulu u fika ku ni kombela mi ni khomela swi leswi mi nga swi endla swa wena swi nge fambi mfuso swa wena u to xave meni khupa hi ku meni khupa u to xave meni khupa hi ku a wu xavanga meni khupa tu za ku chase vanhu wena ku byelile mfo hi ku byeli u delela vanhu hinkwavo u nga deleli sevenza u ku mina sevenza na n'wi zonda mina mama ni tiveli vanhu valava na mbyela ku byela mama ni tiveli I think in overall hi nga hi swi coverini if ku sale swin'wana ni ngo swi nghenisa but I think in overall hi coverini la the only aspect leyi a yi sele ku live yi ve yi khata vhele ni tiva ku ri network or ku ri yini sweswiya the only aspect a yi selela ku ri timhaka va fike va tsemiwa hala ndzhaku va tsemiwa na tibolo leswi nga vula swona na boy sevenza and stuff like that ku swi vekele ku ku ri nhlamba as you know I'm trying my best ku video leyi va yi ri clean namuntlha yi clean yi ve very clean a nga yi tatanga nhlamba na iyo vula nhlamba ka n'we ntsena and stuff like that hayi a redzi hindzi even then vhele khe veka Dr. Sithole na Ben Mayengani na hi suka kusuka hi yivile ku vila Dr. Sithole so no hlamala mhaka something of course ra the 16th of September I fika yi tsala this post I was like it now makes sense because yi fika yi tsala yi ku mi lava ri ni album leyi okay then yi fika yi vekela that cartoon ku fa ku tsala ku Dr. Sithole maduku a nkosini as you can see kwalano but I'm not sure if maybe swi nga swi real in a way yo ku nga ku ri album cover na swa ha dawutisanyana because ntwina ku maybe a yi fike yi tivekile na I don't know mara yi fike yi vekela xihi xi kwalano xa mangovo I guess and stuff like that yi tsala ku Dr. Sithole maduku a nkosini mi lava ri ni which means swo title vhele ya track maduku enkosini ku vula Ben Mayengani ku mbala maduku enkosini so ana Ben Mayengani fika hlamula hi ku album yi laveka rini fika tsala ku 1 October maseve as you can see kwala so Dr. Sithole of course fika yi tsala ku mi nge kwati loko ni pfala album ya n'wina hi maseve okay a ya ha hlamulana unfortunately okay then from them ranga phanda very tlhe tsala again this post yi tshame yi tsala siku rin'wana post leyi nga fika tsala ku ka Gaza ku hava tinqambi ko va ku mintirho ku hava last time nga fihlangi swona but we learn every day ma fika komisa ka Gaza ku hata artist i timhaka to vhele ti-artist leti ve ti-artist because ku hava mintirho
and stuff like that mara mhaka yiwe ya malembe kambe last time va yi bini va ku no yi wela kona that's why artist hey yad na ku ri Dr. Stall. And then Dr. Stall replied, as you can see, fika yi kombisa ku Maseve mi rivele ku ni mi khongotele ngopfu vafana va xigaza xa ma 2K va kha va tsema lembe sweswi ni nge mi yimelele mhaka phela vhele nyimpi leyi loko hi khe hi langutisa vhele initially yi sungule hi timhaka ta va J John. That's the first video ever la beef yi nga sungula kona ka timhaka ta risimu ro tsema lembe la nyimpi yi nga sungula kona leswi Dr. Stall fike yi namuriwa hi beef sweswi as we speak and stuff like that. Ma swi helangi laha Dr. Stall yi tlhe yi tagga that same post as you can see la yi nga fika yi tsala ku ni khongela ku vafana va xigaza xa ma 2K va nga swi voni hi ku ni ta dlawa no khongetela Maseve yi kotile ku tsema lembe futhi implying ku va nga swi vona va xigaza xa ma 2K because loko fika va vona this post va nga kota swinene even then va release madip yakulu va yi namula president va yi pfala yi nga twala and stuff like that leswi Dr. Stall yi nga vuli ka swona loko yi beni president whether you like it or not yi le ku tikiseni Dr. Stall. Se muranga phanda ikhongisi yi nga va yi reply la yi kombisa ku kambe stage and the sound mi xave hi mali ya Raf Maseve okay mi xave hi mali ya pat okay unfortunately leswi ni nga ku update na yi nge za yi hlamula Dr. Stall loko na ha ri ku editeni yi respond la Dr. Stall ku ri let's just be honest kasi a ya hlamula ngwenya hopefully na ri beef song ya yona leyi la ku yi humesa yi ta yi hlamule this way yi fike yi tsala ku a ni rhanga phanda fike yi kombisa ku kambe stage and sound mi xave hi mali ya Raf hi Maseve. Dr. Stall fike yi kombisa ku ni xave hi mali ya tihoyi leti mina na n'wina hi nga yivela ntsinya vantshwa hi Maseve mi lo rivala mi nga va Dr. King Ntsinya vantshwa yi tshame yi yiveriwa tihonyi ko khale and stuff like that. So yi bohi swona muranga phanda loko na yona a yi wele kona eke vayivi va tihoyi ta King Ntsinya va le ku yi voni va le ku yi namuleni ku ta hi seti1 before lesi ya yi se yi nto yi on every day loko hi cheka maswona ku hi le ku updateni Dr. Stall every day ku le ku tlhavaneni kahle kahle hi ta vona swona made the champion or the most powerful individual win hi ti 1 ta October ka beef hi leswo loko u ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.